मैं मक्रमजरे तो निगबिर इम्पैक्ट न्यूज़ ने राज नोंगथोंबम Manung Hutna हरिबा 360 degree analysis of news and events ta mayam butar mokchari ngasi si yamna historic oiba numit amani February ki tarik 3 ngasi interim budget session gi aroi numit sida Rajya Sabha da citizenship amendment bill miyamna nungnang riba bill asi puthoga pass torokatra haidana nungnang mani adu bo hairiba bill si puthokta ngasi house ki mifam asi sinedi da masi adjourn tawkhre Maramaduna masi mathangi anu balenga amala matungda Lok Sabha gi mifam la matungda masi naung na introduce toraga puthokna tragadi masi amuhana handaki lengasi matamdar puthokta ya habagi miyam gi thajana badi leri hojipaki oinadi masi gi thajana bani adu hojiki oina miyam no changsaliba khongjang maru ina haukhiba January gi tarik 9 da Lok Sabha da bill se pass akhro matungda Manipur gi miyam si almost for more than a month thama hena yamna waba turmoil की situation नोरोक तो लेवी फिल्म धायतर pressure मगलो रहना yang one ले रखने तो हाई रिबा pressure सिंग असिदी release तो वो माली sigh और relief मयाम दा फंगबगी ममीताई मरो इना इमा कैथेल दा नुमिदांग यारेक तो ना हाई रिबा बिल से pass तो वो यारो है तो खोंजंग संसे लिबा इमा सिंग नंगासी कैथेल मयाई दा लाओ बगी मनील लसिना है बता रहे लाओ बगी खोंजे लसिना बगी मणिपुर की इम्फाल सिटी की अतियासी पुनिन की है बता रहे हराओ वो फंगदोक पसिना अदबो हाई रिबा historic win असी कोई मियाम की खोंजंग मरो इना मसीदा सुंग असी की impact news का मणिपुर की chief minister New Delhi दा लेरी बसी का जो वारी साना मतम दा phone line दा वारी साना मतम दा मसी मियाम की movement मियाम दा credit ती पिबिरे मियाम के होना जमान नंगा दी बिल सी table तक दरे है बगी वापम नहीं at the same time BJP की central leader सिंग नसु north east की मियाम के तमकते हमने खंबी रखा बिल सी table तक खिता बनी home minister राजनाथ मसामा नंगा सी राज्य सभा दा बिल सी table तक गता बुधु भाग मसांग मकफाउबा Rajya Sabha da lakhidaba haibasi North East ki miyambu khanbibani makhoi damakta nungsibibani habi wafam da chingba chief minister na phongdor palere adabu ngasi gi historic win over the CAB citizenship amendment bill da miyam gi oiba mai pak pa habatare masi matang da khanane ngu dang ngasi impact news ki studio nation lebri basi joining us tonight on Manung BJP Manipur Pradesh ki spokesperson obiriba Oja Dr. R.K. Ranjan ahamto Ranjan mutaramok cheri welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us Manipur People Against Citizenship Amendment Bill MANPAC ki Co-Convenor Ubiriba Oja Ningthouja Lancha Oja Lancha Mr. Ramokcheri, welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us Manipur Pradesh Congress Committee ki General Secretary as well as Spokesperson Ubiriba Oja Case Devbrata Oja Devbrata Mr. Ramokcheri, welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahanba question si how khiba tha mo mukse habi tare tarik ni pan da pass okro matung adugi mamang de gisu yamna one changes chongjarak pa du maru ina handak interim session si January tarik Kuntra matui how Kyun Mitaki Kahana Leka Leka Kun Kunda Satana Miambu Citizenship Amendment Bill Sicarino, Hibasik Bab Tahana Gyantano Hena Kano Hanabata Kon Paupa Sidana Sing Chara Saraga Sing a Sabarati thing Yano one Hunazari Bakoza Lanjani Ozalanza Lachagahan Bazoza Kari having a Sigi win historic win Si Miamgi my Pakun Hana Lobigatori Rakamaitan Vini Masi Tasina Haitaragadi Akogi Mukna sanabada kanna pungama muksing ngamna dana ineraga okay chance ma khak lobi raga referee na bani mtung thadok na wai be type tu ni okay who will win du di hoji pau di hai ngamdre thadok na bagi nuai bam di chance am di fange aduga tasenamak yamna nuai jagi badi akhoi gi handaki yamna historic oiba handaki kaitare laiva phenomenon nan haijarage masina tokhaiba social dynamics sama akoi da ubo fangi not only akoi community me punchen da madusu yamna maru oire aduga understanding among the people cannot akoi religious group or any ethnic group me amam da akoi punchal lakan madugi tominawi amagalaire besides that khwaidigi nungai ribadi akoi miyam gi sensibility not only regarding this citizenship amendment bill, but their sensibility about their own reality, about their own surrounding, about their own existential crisis, existential phenomenon. Adu mayamdo khangdana leirambase. Haidi akoi gi MANPAC say 28 adaidagi akoi launch torga hore. But within a very short time, akoi na chacha kiba matam sida miyam na kap kiba pangal tabida then inak na ahing nungyai da pung taraga makhai da sagol mang da kewa fujru da kewa company aduga tiger camp aduga yumnam palo na chingba then kaibi ahing da chat kiba da koina fau kiba halak pada khurai gi haikrum kongi aduga sajor lekai gi mayam duna ahing da sorok da carpet macham tharga tum maga lerma
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯩꯈꯨ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯗ ꯃꯁꯤ ꯉꯛꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯤꯌꯔ ꯒꯦꯁ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯩꯈꯨ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯎ ꯂꯥꯎꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯂꯣꯒꯥꯟ ꯂꯣꯡ ꯂꯤꯞ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯑꯦꯕꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯅ ꯂꯥꯎꯔꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇꯨꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯏꯊꯤꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯖꯕꯁꯤ ꯑꯀꯪꯕ ꯎꯅꯥꯗ ꯃꯩꯈꯦꯠ ꯃꯔꯨ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯕꯗꯧꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯛꯂꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯣ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯗꯤꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯀꯟꯁꯤꯌꯁꯅꯦꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯃꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯎꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁꯀꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯁꯟꯁꯦ ꯏꯟ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯔꯤꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯋꯥꯃꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯣꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯈꯤꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯟꯄꯦꯛꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯣꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯇꯣ ꯁꯣꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯀꯥꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯟ ꯕꯤꯍꯥꯐ ꯑꯣꯐ ꯑꯋꯥꯔ ꯚꯣꯂꯟꯇꯤꯌꯔꯁ ꯑꯋꯥꯔ ꯄꯤꯄꯜ ꯁꯣꯛꯈꯤꯕ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣꯖꯥꯏꯖ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯈꯤꯕꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯕꯤꯀꯣꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯏ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯏꯁꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯅ ꯇꯧꯏ ꯇꯤꯌꯔ ꯒꯦꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯦ ꯃꯣꯞ ꯕꯣꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯦ very because that is the democratic right of the people adumaina khanbira yamna soft oina magi miyam oina khanbi akhoi sidi nahan yam nungai jadabasi ima singna sum phammaga leibase hoi lei ma chingaga sidagi hendorari phugani haibadudi yam laikre aduga madu maina rule ama khudakta nataga kaino ma sajlaga hekta tawrakanda yam nungai jadabasi ima kithel aikoina asia da khwaidigi hena chawena khanjariba mayamnasu historic kaino oina yengbiriba nupi kaithel nupi langi so horokpham oiriba aikogi ima mayamgi spirit ki symbolize tawriba mafam sida bong kasdana ima mayamgi phirol mai thaba kaithel larenbigi phi bauda chongna mai thanba chumbagi yamna kaitare aikogi aikoi chumi lo ngapi dana chapiriba singna maduda tawgiba poto madumadi aikoi compensate to honjaningi haibani koda moina ngarang soiba mayam tawriba mayam lanaba mayam do aduga tasengna aikoina ngasi haijariba si aikogi some of the ministers and MLAs including say aikoina honorable minister obiriba Shyam Kumar da boycott tawgiba khotkiba mayam do madu aikoi handok chare maramdi mayamgi kanoma lakpanina madu mahaire aduga maruina hojilai bari awang poki oina akhoi demographic identity ase masida laiba racially attack tawre ibase masigi matang da apunba awang nongpoki mefam mayam thuna sinjaragani aduga akhoi gi lamyanba sanglenda hojik thokriba mayam sigi review meeting ama miyam gi meeting ama akhoi Saturday numit 16 February da aduma pangthok charkan akhoi kadauba aduga kamai toksigi habidumaga memorandum amaga akhoi soidana honorable prime minister pinaba drafting committee ma semba habasina hojki maruiba warepni aduga thanks to the people of Manipur, to all the political parties akhoi laibigiba to all the CSOs any NGOs mayam amana tobidana even say women commission gi nahan lakpidana nupida akhoi bong kapsan ba yaroina chingba lakpa then could khangogdana madugi spirit tuna akhoi yam ngakpase masi akoina honor ID tasena honor tobam thoe na khalle maramdi nupi na nupi gi thamoi phajna khange nupi na nupi gi awaba phajna khange women akogi library commission board so ama board su laktana hoji hospital ta taruk ta dana ladi sigi manungda makhwang tek pa yauri
then yam seriously sok padi ngarang mo bom na pamba kuning phaktok khiba yauri sigi nupi ngak tagi natana nupam sa mayam da su ngarang akhoi gi kano da akhoi gi khumbong da hek mai nupi mamang makta da imung tana tanaraga thabak to khongpang na kawba pasoi gi police team na haitare akhoi gi honorable MP ori Dr. Maina gi yum da chatluraga halakpa matam da khanghodana hekta matung khangdana chumna sum lambi thingna ta meeting toringai da kapsalakpa khosalakpa haitare siguma mayam gi yamna ka henba atrocities aduga vandalism siguma mayam sidi yeng bada yamna colonial attitude man ba haitare basi matungda tawbidana ba khoi request tawjari aduga aikoi da yamna historic oi badi khwadige na historic oi badi handaki movement siga atopa movement siga kitang khena ba ma uzai madudi kaino haiba matamda aikoi gi miyamna aikoi da aikoi gi laiba aikoi gi magi kai hatare state sigi oiba magi personality state sigi oiba political status se yam phajana khangak pase aikoi bu sumaina thambire haibigi pot ma khanga ibase maduda mayam sina all the political parties then mayam chapi dina khopi dina tawre ibase masidi hana tawgiba ga khara khena brang khali maram di karigino haiba matam da aikoi ni chatlu bu khun sing da laikai sing da chatpa matam da khwaidigi ngakpadi nomada ayam sena mapam tarahumdui taramanga chatpa yawre ai ngang maroena kudamoina naharup ta wangang da tung da lukham ilaktana even then ai mit ta tasena pita ba maram di admem nupani mamang da phamba mem okong ai kapakpada how much they love their country how much they love their state ngakpa haitare yamni nungsiba jani ko akhoi mi sing sena adigi akhoi na kaithen da aina akhoi gi sagolna akhoi loina makhang mangaktani sahi tre khundakpada lime tone karaga saitre kunta pagi koina mapande leiro kakhalakpada Pemberton na irambada sagol singsina loktak ubada mana maksong kheaga mana nungai badu ubada Pemberton mogi sagon singse mama lebak phajana khangi haidana hairamba word to haikan da kaithen da kamda giba maya aduna hauji akhoigi lam sida ino no ba love for motherland haibisigi sense da ino no wa phama wakal anoba ino da ma handaki issues ina haitare handaki issues ina not only masida valley based nataba chingi mayam ngara khoi none da chaliba kukin pigi yobi riba mete pangan gi yobi rim mayam sina pulakanda we are one in the lepak pase we the people of Manipur haibisidi handaki sina khwai yan halena kan okay with the people of Manipur haid issue aya matam issue sing sina mayam se divide tawi issue na su punjale apne adu handaki issue si dadi mayam se collectively one direction da chapagi mamita haveni even political parties tongan tongan bakhena ba ideology leitar su mokhosu maike am sanction badi mamita lambi tongan batar ga su admai ta udana miyam su lambi tongan batar ga su punna direction am da sanction bagi mamita aduna ngasi gi sumaina historic oiba koi win hai tare CABC table torokta ba daga Union Home Minister masamag lakta dana tobasi koi North East ki miyambu nungsi bibani mokho gi damuk ta khanbi bani haibagi wafum dileri adu swai se da North East ki miyam gi damak ta khanbi targa di kari gi damak ta hariba bill si lok sabha da pass tormi bano kari gi damak ta introduce tormi na habi question dum de damak leri adu i question du lakta ngai se aham se da koi ngasi gi win je da haiba tare mayam gi wena masi miyam gi win and khambi bana equal contribution from political parties CSOs and miyam kumai thambi ai wazaran janda lakse first ta koi gi je koi lancha na hai gi bodu ba people's the solid consciousness sama aduga magi maramdam gi ithilama pibase handaki movement sini aduna masi akhoi ngasi phangiba akhoi kitang harauriba sor hondoi basi masi gi contribution di koi maruena MANPAC ki kangu the people's the catalyze torakanda the true facts to mayam da yohon base aduga loina na fact to khanga kanda mass support ama lakpa people's ki movement lakpa masi ai praja khudingba adagi mipum khudingba sigi issues di yauki base I on behalf of our party have tare masi ai mayambu ikai khunajai loina na adugi nungai bado maduda isu saruk yajai aduga loina na kramai togeda khogi party ki representative oina laamina party ki am khaktang su haininge karino da BJP se national party ni but it has a regional outlook lamdugi outlook sidi adum leiba national party ni madumak handaki movement sida ekhoi party na at least a small fraction of that adugi participate to with anja mai khoi phangi masida kaidoge haragadi ekhoi gi yam nungai ba mana handaki movement sida Northeastern Council leiko awan bharat ki state ni pan sigi
lay other but communality ama khak puthok si karmai puthok ta gena koi nawai da gi thi bane ba manada bang hak about 335 different communities ne koi dialects ne khena bo ma yamarak the northern council di lay re donors su lay re kadai da no koi communality ti thirak bane ado handakti sigi movement sida communality si ai koi phangba dong tawre common platform ama northeast India the whole mayam se law your movement tawse masima ai koi handakki sida achau para mai koi phangjare aduga loina na koi center the ruling tori si koi gi BJP na lead tawwa NDA government ni koi gi state su BJP ga magi chungjanaba sarkar ni ada koi gi chief minister na koi gi people's ki keno se apamba aduga organization mayam gi apamba se masi khanga mana bold step am lorga masi yaroi oi oi bai oi da bai certain clause after how the object tongni haidana stand to se masi masu ai koi kare hanya koi party gi taraf tagi haiba tare aduga laibak sigi chief minister amoina praja gi apamba organization mayam gi apamba du khanga ga man logi step se masi masu ai kare hani praja sing su dum khangbi ram ganen khali sima ai thamjaringi aduna sigi se hojik rajya sabha da puthokki dre rajnath masamak lakhi dre haiba paw so koi loina khange adagi chief minister masamak na koi impact direct telephonic conversation su tawre adumak mayam na su loina khangnare asida hojik akoi sai akoi lansana mukna gi judge du na ngaktang koi thaduk no bagi oiraga su June 3rd laiba June 3rd sidadi hojiki lok sabha sigi mapun si loirani adu orboidi handak lok sabha da pass torga rajya sabha na pham puthokki debase adu na masana bill se laughs torani torobani na next government to the kari lakada ge khokada ge duna atoppa mani hojik phaugi de khoi chaning ta na sor hon ba yabra ai dosima khalle adu ga loirana handaki movement sida continuity ama laiba se ai de khoi gi northeastern region asi kari haini the home for immigrant mayam sigi lakhom oina toba adui mathakta koi Manipur city transboundary su oibane aduna ethnic affinity this manaraga su nation belongs to give the tongan ba aduga transboundary oibana masigi kaino su yamna penetrate to hagadra infiltration to hagadra similar de hoi tongan ba community sing su laga khoi sida yamna nungai na leiba people's ki hana leriba absorbing capacity do adugi manung da di khoi yam nungai leram bo jike absorbing capacity do magi optimal level do hendokram ni na khoi da political right adugi economic rights se khoi da ni na sigi sensitivity im lak pase masida khoi ki state government na hojikti hoi kana gumna di hai population state population commission se masi chana ba yaroi ga hai adu khoi gi mot di population commission ama haukiba mamang gi cabinet ta approve torami ba likhakane hari se mase at least akhoi gi hojik lairiba different district ta different ethnic community ta akhoi gi growth rate as well as population se ground reality to assess tawna ba gi tanjam dipi sigumba lakpasida ngasai gi akhoi lansana continuity ama leina na ba ngasai kari logada gi haibadu da aina kainom tang panjaning badi akhoi si kadai dano sigi nation gi wena di tawre en khalasi adur de akhoi gi northeastern India particularly Manipur se karmai torga akhoi safe side oigadagi haibase masigi id thought provoking haigadra thought exercising ama view khra exercise tor kan da akhoi madu matam sana ta hubo phagani haibasi mai panjani okay hojiki oina relief ti leire habani maru oina lok sabha da pass tawkhiba bill asi rajya sabha da masi puthokidrabani na pending da leirabani na masi hujiki on the lapse oire maramadon anouba lok sabha hai tare mathangi anouba lok sabha anouba lenga lak repobudi hari bill se lapse oire banina chinninga letter have ni masi article number 107 amadi 108 tasu already hari lere lapse oire legani aduga anouba lok sabha la matung da masi reintroduce to mathuk dani have ni lok sabha dagi amuk makokti horaga kariguma bill si puthoge have taragati lok sabha dagi makokti amu hogani have ni hana lok sabha da pass tawre aduna rajya sabha da direct laro have gi wahum lere maramadona hojik di palje ani mu khagar khibgi amuk leigani habni karing bill se pudhoning targade adu swai sida maduduna mathagi anuba lok sabha lakanda reintroduce tawne habni adu hojik su masi ordinance ko magi mayam he haina khiba madu lakadra laktok di mandre adu keno ta hojik thaja basu mayam pi re habni na chim se masana su ngasi ko impedance to pondorok pada akoi north east ki miyam gi damda khanbi badagi masi home minister masa ma phawba parliament da lakhidrabani habagi wafum se labani na
मसिगी बिल की फ्यूचर से स्वासिदा मागी लोइरे फ्यूचर बिल से सीग्रे ना लोबो यादोरिब्रा अखोइना ngasi celebrate toriba sigh of relief ngakta nungaijaba nangai pressure cooker da pressure mayam phungalla tha ama leiruba sing ngasi pressure cooker gi whistling hai tare han whistle tawdana kam thokre pressure khara chakre adu still pressure lekhin khabira ai oza Devbrata lakchake ai ahan bada sike ngasi table da puthokidaba mayam da rest ki matam ama wakal khanaba amsang hakchang pathanaba matam ama okay mayam da phangmasi yam nuai masi karana kari tawkmano haibadu kaimta hairudana lebak ki na phaba mo oibanina yam nuai ani subda koina mamangi 2018 dagi May June dagi masigi matter se dum meeting taw public meeting kya tawlak ne adugi dagi changselap da prajana punna MANPAC loina na pukhalaga laiba government hai tai government dagi mayok ta chatpata bani hojiki bill puthoiba kangu dagi mayok ta chatpata bani na corner tawdana wall corner tawdana madu handon bangam sisu kogi moral victory at the moment okay aduga issue mana hojik ordinance sama jari gadra na khoi chung sai koi no kan impact no kan se invitation phang matung da yam kumna nai bani article 123 constitution ge kan ge part 5 ki chapter 3 da yauriba ordinance kamaina jari gadda ge haibasi yengura di constitutional merit yengagadi ordinance jari bam thokte already matters parliament pass tongam dadana heng tawle thokramne sima yed mai thamjage merit yengagadi democracy ki merit yengagadi ordinance pass tongam thokte adu ida mar subjective oibe yadi hai ordinance pass tongda emotionally tawde adaba thaba amani malified intention yadi objective oigadam yam clear cut adi manung da definition di manung da di laite aduga judicial review harade 85 adai da di judicial review yadi hai ga supreme court ke amler me hojikti ordinance judicial review ki manung da laikhre aduna koi congress party go na di 13 member panel am lai baduna amna hopefully koi ngasai wari sabdu no will strike it down adu de adum ngamgani na dum hai aduna condition sida strike down ta tawdoruba koi ge ordinance ama president ge through the cabinet illaga ordinance jari rakani hai bisti अखोगे अनिरक इकाई बनंग गदमनि मदुदि बीजेपी न तौरो हेना खले नंबर 2 दा आई पॉइंट दा दुम मतम खतंग लौजब तार have you 2 दा ngасai gi issue di prime minister or home minister na mathanda gi mabani gi individual level da puthok na te cabinet na to bune home minister lakpe lakte be prime minister lakpe lakte be move tawdor di home minister tawdo ni adu ngasi gi session se ngarang thokri ba samaj de party gi issue dagi akhile zadab na airport ma chalhan gi de issue dagi crisis leidna hang dawdna ngasi gi aroi banu mere sida kanu si bill macha macha mayam pass ta gudab ta hudab targa di hai ben ka naiduna all agenda punama magi room da chamber da khanara ga samai statement de consensual bill loi kan da puthoe aduna sigdi ngasai khoi pung nipan ma khai da gulam nabi azad ki da khoi gi team ma chatba kan da puthop sum ngamoy we are now in a better position okay adum hire khreba aduna consensual bill oidabani na puthoga madu yena bada house to business athaba ya roidabuni na adoi da lak to oigani ai di notice ki mi khoi praja sing bu yamna nungsidana lak tabani ga haibdo madu di hujik so dum lakna ba male yam sauning ba adumai haiba hona deba maram di kaino da अखोई मैटर्स है सब्जेक्टिवली नतब ऑब्जेक्टिवली पुथोक्तना पब्लिक प्लेटफॉर्म द खनब कांदा स्टेक होल्डर मयामसु सीएसओ मयामसु मागी एरिया द लोइन खनब गातने बट एज ए opposition political party in the assembly ko अखोई मदु लीड तौरगा पुखलक कांदा बीजेपी न हाइबसे मसे मणिपुर द सुखसोक सुम लाखपसिना क्लोज अमा याउद्र दे रोइबदा क्लोज अमा हपचलगा दुम यानी मणिपुर पीपल्स protection bill na dum yani haibu sumba mislet tawra thum lak pache hojik at the last moment corner tong wall yeshal laga handok pagan dis bhogda notice people ma nuksi biduna home minister rai sabada lakhidi no this she yauna tawba blab tawba she yauna emotionally ma'am it is the ayo dana dagdhay or kanda ba smai tawbi dai su madum di condemn tawninge aduga kanu da makha da point da hojik hogi MANPAC ki opinion da habita Manipur si aina MANPAC ta another bolam di pijab tainga sidi siguma movement kaya da 18 June dagi hawar se hojite 18 June di hoji ba 16 17 years for mane hoji ba da restless of the society ne bkhoi les masida koi di sok da ba koi ai example am thamjage twin tower phokai ba kan da USA da
every squad ko dum tok tana citizenship oi bese USA ge koi adum thajari ne reaffirm to we have been tortured for about 17 18 20 years hojeng asing ngarang gi Northeast live ta Sri Muibana will end the conclusion of the framework agreement as part of framework agreement points je hai re ko mage interview on the moge kanoda hoige anniversary moi foundation day observe to buganda adugi kano dusu framework agreement ni content jo ko khangdana government je loi gidorom ne why so much secrecy about okay moi bana ngasing statement pi khrabne su lak ne dum yang bi mayam su yen mayam gani framework agreement ki perimeter dum matung ina ekoi kano sinaga ceasefire se conclude to gani hairama he was very hopeful of BJP coming back to power kai guna du election ba yana bi dum ta ma ju statement pi khre Lok Sabha election mamang the framework agreement loisan loi hena mali government matam leite hena si ona hai na sikki manung da la matung da khoi hujik praja si angpa emotionally nataba yam objective union nam la through the leadership of the MANPAC and so many other stakeholding organization koi congress handu feel the koi na si ju comment tawti ai gi city party gi oiba koi na chanba thim du tane koi pijari se adu da koi claim tawroi it is our duty to jam neba duty to bune koi claim to de success go to the people of Manipur or the people of Northeast India adi maru in mongoloid furup na wadi base maram di ai sum observe to jab di ko ai BJP ki attention draw to BJP ki magi hindutva se madi political system ne as per writers so many writers ko ai specific hierarchy aduna BJP na framework agreement sorry hoi constitutional amendment to darkar oi kai no da hindutva sidi one culture one religion one race one mind adu da purak banina multilingual plural society je chana da na hoi gi sig streamline to no polarize to no ba polarize to bakanda hindu gi vote si katang polarize to ga atopa minority sing thamamba ya gi calculation arithmetical li hingba ya bugi party mu questionlak pusida aduda amendment jari rakpune na lawe ba khoi observation da aduda muslim community si Manipur India da karam to openly mo yog do siari ha haidabne inclusively plurality dum pura chapne ba karam to siyo na challenge to na deba hojeki BJP na muslim communities openly attack to India da adudi I gi opinion di the next maybe the Mongoloid people because the fractional population equity ga secularism ga democracy ga later the India da koi position se yam thi I think this is the sentiment shared by the people of Manipur now koi gi number game si da parliament da koi je relevance insignificant way koi ka yaw da su ka effect tau de ba aduna Northeast line no mu su panel anirak ta hida hijack rabane 5.2 2018 ge estimate the probability the 5.2 gi crore ge population manung da hujik 2 crore near about is the Indo-Aryan language neba aduga ekoi ge ahom sing na ngangi ba Eastern Indo-Aryan language amuk add tawr di 3.5 oxalam neba language demography de nga de now Tibetan Burman people are in minority if somebody sees from Europe language de nga de Tibetan Burman de minority neba though it is a minority Tibetan Burman ge hub amo oirmi neba aduna sigi phimam yeng ba ganda ai di polarization sida ekoi Muslim don't know who is because we are not counted now. And as I believe, Honorable CM na haibudu ai madu hekta ya kano ai na urubudina te ko adu oiragasu Rajnath Home Minister na ngasi Rais Badal lak da se North East ki praja mayam nungsibi bedin haibje Chief Minister na phongdo ki wapum sena ko directly mandu manata ba ko BJP gi lengak sena ko central leaders sing sena mani ko North East ki myam gi damak ta khali ya khai thengana ba kem ta khandi aduga ngasi Home Minister masama parliament la khid basu thabak na ulle haba gi wapum seni indirectly exactly chamane text ko chamane adu madu haiman ma thokani madumakti natte adubo consensual bill oidabadi agenda da pukhatadana Rai Sabha da puthoga pass to bang amoidaba number su leitabana pukhatkidabani ana thamjak okay ngasi mak ko gi Vice President habatare duga chairman su obiri ba Rajya Sabha gi Venkaiah Naidu masamagna Rajya Sabha ta ko gi consumer protection bill pohlak matamda masi pass to horok matamda opposition gi mi yamana yelak matamda ma masamana hai ki aigi chamber da already siloi consensus oigraba bill sida kari yele ino
हाइकी अदुगी टाइमिंग तुदा सुम येलकपदगी ओके अदु तारगदी आई सिदैदा एजेंट ngahaktang ai ब्रेक लो बतारे एजेंट तो बतारे पुंग 12 मखाइबो एजेंट तौरगा आई कादल आओ अखोय म्याम वारी साना छे हादन संकी अदाई दुदा खोय सुखन जकी ओके सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से ngasi पुथोक तो मानद्रे कंसेंसस अबदन पुथोकपगी ममी तारी हाइबनी अदुना मदुगी एजेंट तौर मतुंग अमुक रेज्यूम तौर मतुंग दैदी खोय सेशन हाउस की सेशन सु सांगेद्रे अदमक लोशन गरे हाइब तारे मरमदुना ओजाना ताकपिर वाफम मरुइना कंसेंसस ओइदबा बिल्दी पुथोखिदबनी हाइबगी वाफम दुनिया दुगा मदुगा हाइर माना मोंगसु ममांगदसु बीजेपी की लीडर सिंगना कंसेंसस ओइदबा तारगदी बिल सी हाउस पुथोई हाइबदी लेखरे अदुबु नुंगतीगी बिजनेस की कोई लिस्ट अदमक यावबदी थेंगनखी ऑन द नॉट ब्रेन तलबजे ब्रेते हम थोंजरके इंपैक्ट न्यूज पुमियंग तादम लेबी Welcome back. Adun ingber bisi Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam. Manung Hutna ngasi khana jarmei basi Rajya Sabha gi ngasi aroiba numit ki session da Citizenship Amendment Bill puthokidaba masina maram oiraga hairiba bill se lapse ore mathangi anauba lakadoriba Lok Sabha mikhal masi loiru matung lak anauba lenga aduna la matam data masi nauna Lok Sabha da muk introduce toraga puthokbana targadi bill se amuhana handaki Lok Sabha haib tar taratuk suba Lok Sabha si dadi masi gi marayabak laitri habi wafam duni mathangi question si ai oza Ranjan da lakchagi oza asai break mamang da su Congress na su wafam mayam thambikre maruina hindutwa gi concept si da koi north east ki miyam si yamna minority oiba ado koi gi north east ki miyam si yam insignificant oiba better population ju masing yam jadabani na adana one culture one nation one culture gi wafam laktar gadi akoi si koi gi muslim gumna ngasai sideline tor kadra habi wafum duni masiga hairap mana bada habi tare ngasi si north east ki ayam balengak sing se loi harau nai including Manipur gi government hata Manipur gi chief minister bu yam harau na impact news ka wari sanu matam dunu ngai phong dore hata ngasi gi victory sti miyam gi victory ni gaina hairi adubu Assam gi finance minister Himanta Biswa Sarma na hai gi bisi not passing citizenship bill in Rajya Sabha is defeat for Assam. Assam के दमकता दिसे माइथी बा मनी गायन है अदुगा मरुइना Assam के assembly constituency चाम कुंद्रुक लेबिस मन तरा तरेती मुस्लिम सिंगना लोई पाइक रगनी है बांग्लादेशी मुस्लिम सिंगना लोई पाइक रगनी है वहम थमी मरम दुना another अतोप अनौब कश्मीर अमा सेमबदगी कनबंग अमंगदा बनी बिल से करिगुमा implement तौर मदी है बि वाफम सुलाकनी ना स्वाइ सिदा कोई Assam की BJP नत्रगा कोई BJP ना हाइर बिल से यामना intentionally masi pass to na bohona bugi mami su tari dunga sai habi khebo one nation one religion one culture gi idea da su Himanta Biswa Sarma gi ngasi gi statement se da mami ta ui kari wa phum thamin masida koi political opportunist ki debate ai tongning de ko aduga nation hai taragadi Indian nation oi taragadi koi national feeling di lai batare aduga aduna nei sai ho budai do is a national party but having a regional outlook and a higher do aduna ne aduna masida is the Hindustawagi karigi wafam si aidi sida debate tongna ningde ana atopa table lam da tongna bu pami adu isam samna koi Devbrata na question si arise tawramina sida hujik lai ba koi gi political party si gi manung da Hindustawa si kari no haragadi Hindu gi way of life sine na koi ajuwau da admana interpret tawraga lai aduga koi gi principle da antodoya na magal lai BJP gi da discriminate have say BJP da yaudeba the last one quite a to all madu hauda kano to haibase akogi cover to haibase akogi di kano ne party si ideology neba aduna masigi potsi lakanda koi aisu belongs to mongoloid akogi dialect loi lei punamak se masi akona dilute tawraga Indian kano gya karagani Hindi da kari da lakpugi wafam duna amane India se hana so dum hairam me matum du first prime minister Congress ki Jawaharlal Nehru na hairam duni unity in diversity haibani adugi principle do adum BJP da su as a national party amona adu dum laibani aduna sida akhoi gi aina panjani gadi akhoi se minority oire haidana akhoi na sum ton tharaga leiragadi political participation yawbang ngamna gi capacity built up say political party singdura my region da tawgadam ne then adurwadi India gi mainstream gi political practice sida akhoi na participate tawng bude why kana na akhoi depressed suppressed to do no sigi guts si so akhoi lehen janingi ana sumaina positively yehan janinga akhoi negative ngakta sum tawbudu natabada senga singokta da akhoi Devbrata na budi hairi ta keno na Rajnana awang longpung nusibana te habo ai hana so akhoi gi honorable chief minister sina mana Delhi sapadasu dibesu tawna gre ko Rajnata keno akhoi MP Rajya Sabha ga memorandum pi dana piba du da sajanmani te am tawna ri dana ko then adui mamang da su akhoi gi Arunachal gi Pradesh ki chief minister ne Kiran Rijiju ne pullaga
amuksu rajna su unarieba then adui matung da ngarang mukta su amuk unarieba puna maksida north eastern India gi whole feelings and sentiments mayam se masi fazana brief to kuraba pot amaneba maram aduna hoi ma laktaba do any other reason warambadi ai aduga ngasi table di tawdri se kari gino haragadi business ki ngasai gi consensus oidaba adu whole factor do yenga kanda कोई नॉर्थ ईस्टर्न सेंटिमेंट से फजना रीड और कांदा मसी लाख टेबल तक दबने लवेबा खुद मोन हारगदे कोई छात्र मयाम सु हुजिक चलीदना को नॉर्थ ईस्टर्न की छात्र मयाम ऑल थ्रू आउट द कंट्री लैंक एंड ब्रेथ तो कोई थामे ना बस द तोरो मोइ चलगा मयाम दा कोई फीलिंग से कनो तोरीदना अवेयर हेलीदना अदुगुम मयाम दु फंगबो मतुंग दा कोई टेबल तक गदोरिबा से ऑनरेबल होम मिनिस्टर मसामक मसीगी पोसी फील तौरंगनी अदुना टेबल तौदबने ना इदी अदुम लौजयबा अदुना नै ngasai hobudagi sigi movement da manfet na hobiraga su mayam involved toriba khudingmak sigi sentiment se one for all political gi party gi cutting across ekoi region sigi oina adagi state sigi oina feeling si laga positively yengo pame aduna aidi laiba sida political gi awai khum tawna baduna atopa isum da tawna si aduga aikoi gi party gi lairidi Hindus taba aise kesunate way of life ni aduna India gi leriba way of life to the lakpugi wani aduga amana political akhoi BJP se masidi magi principle di kare haigani human kano se kare ba akhoi gi antodaya se phazan torga akhoi gi kano se da leibane akhoi gi principle ama khoi sothar ba mibo khwai dagi last yeng bi gadong ne ba aduna ba AAY scheme ga integral humanism is the basic principle of the BJP akhoi gi whole political activity gudi mukse integral humanism sta lakune ba we are doing as per our principles adu boja so asida hang hujiksu haidi ngasi budi bill se table tortar rina Manipur gi miyam north east gi miyam na wai sangna harauna magi mathomangam loi tongnare hanagi tabuk loi resume to hanagi life to resume tongnare hatare yam phai adubu sigi stage ama lahan krisi haidi January gi tarik 9 gi stage lahan griba haitare si se lahlam dro su ya bajala lahan gibni haidi bill se pass to rubani na lok sabha da puthomani na pass to rubani na si se namar moira yam chauna irang tor matung da si se irang do mai pai havni miyam gi apun mase mai pai havni adu Manipur gi miyam na ta north east gi miyam je noi amuktang unity origin unite origin wana puthoko bille lahu de adu mai na lead to positively adu lawe akoi se sai hai gi do north eastern council di leire akoi common platform commonality se thi khangda bana ba adu by this act sina akoi gi commonality to putho ka dang si di unite to re na idi lawe adu di akoi gi as a result haidi bill si pass tor pagi result amani na lobi roi dabra bill si gi objective to dinga sai gi leiba ahum ha tar ABP dagi chang pa community taruk tu citizenship people sina objective oi gibani akoi north east ki miyam punjan basidi oram dong mandi ate adum da politically argument aduga different argument to gedi hai constitution the based orga secularism to kai rena yelak padi hai but adu orga so akoi na aseng ba reality ground truth to yang kanda nation si kamaina build to gada ge se masigi idea do the lak pane okay nation building gi natraga koi unity gi मधुगी आइडिया दो मदी हंदकी बिल सिना नॉर्थ ईस्ट की मियाम द मणिपुर की मियाम द पिरम हैवने दुबु सो आइसे द उजान संग पनबिखिबा होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह द चीफ मिनिस्टर ना कोई पिसल उब मेमोरेंडम मणिपुर पीपल बिल 2018 सी एसएन थुना फंगन बियो हाइदुना अदि प्रेसिडेंट एसएन थुना बिएन बिहदन पिसल उब मेमोरेंडम दो लाली हाइदुना कोई इंपैक्ट न्यूज त खनगे बनते पिसल उब मेमोरेंडम दो द बिल के ममिंग दो कोई चीफ मिनिस्टर की फेसबुक पेज थागल बिल की कॉपी दो यंगु तारगदी मधुदु ममिंग दो ऑनर है ममिंग ऑनर बनीना कोई पास होखि बिन मणिपुर पीपल बिल नि अदुगा चीफ मिनिस्टर ने थागल डॉक्यूमेंट दो मणिपुर पीपल्स प्रोटेक्शन बिल 2018 हरक बनीना अनि जे ओना बनीना करिगुम्बा राजनाथ सिंह ना हारिबा मणिपुर की बिल से पास तो हनिंग तारगा सो करम बिल द पास तो हनगते के हैव की समम नरनी अदन डॉक्यूमेंट सोयरे हैव ने दुब निमित्तु की नुंदांग मनु हुना तौरिंगै टाइमिंग दुदा अखोय द फोन मैम लाय हैव दाय फोन से द राजना हाय दो लाले Manipur People's Protection Bill is Sumabani, Manipur People Bill Lali and High Gibani, Numidang Dudati, after 2 days, Raj Nahaiba Manipur People Bill the Chumi, Madumanga Koni Pyramidisu, Raza Manipur People Protection Bill Pyramid have a document, Karai Pangino and Adam, Nagal Animal Tikidum, Onkati Havita, Aquina Lali, this one I can only build the mummy on a Kyo Mala Hajabani. Okay, Matan Jay, Ozala Lajatala, Handaki, unite on Witanjama de Pire. हाना ओरम दब तारगसु हाइबगी मदुदा कोई हराउरगा मदोंदो इना कोई सेलिब्रेट तगदोरिब्रा नत्रगा हंदकसी अकोई याम चाउबा
chaiting ama lakadabagi akhoi si ganja hongna bagi tanja ama phangi habatu da celebrate tawgadoribra makha taba what next habagi wafam amadi lai kari habini oja tasena akhoi da lai si ngasai habi kiba even se akhoi gi Group Devbrata na puthokpa adagi ojana puthokpa mayam leigre concept of hindutva laibadi hauji si medieval concept of nationalism or medieval concept of nation formation build up tawrapagi process to maduda handaraga khanba taragadi haidi yamna theocratic oiba natraga yamna kai haitare akhoi India gi oiba pluralistic neutrality amda lepa kanda even akhoi mind tobino discovery of India the Jawaharlal Nehru of the Hindu should be the is the national religion of India na palamba haitare so lure ibo from the hojikti madugi matam na 21st century ni 21st century lakan the people are so aware of their own identity of their own way of life kanamtana imposed over karim ta pamdre chamra pikpo oitargasu aduna unionism ga nation making ga ani sekitang kanabrai khalle maram the India di amna pluralistic oiba nationalities mayam ama yaurga semakpanina masagi thambiriba one nation haibasida one language one religion or any madu chakkiba taragadi monoculturality da lakpa taragadi or homogeneous kanom da porakena khanba taragadi madu masai leiba reality du da challenge tawrubaduna thoani aduna masida akona thamjaningi badi ngasagi yam saying na hakanda okay masi religion gi wana tana certain form of equated lady but way of life sida India the inherit to the way of life sida he pok padagi say casteism it is totally racist we should accept it aduma laire na number 2 da ngasai gi ai asoiba racism gi pot se equate inherit to the sum lak pai tare say question of the lead question of Adi Dravid question of Dravid masigi la iba matang hierarchy ma semba sida lowest rang da lai se id north east na khanjaning India gi context hojiki present India di yeng tar di madam di madugi group of people the sumla kanda ekoi gi oiba voice natraga ekoi oiba way of life singa si pawda India gi tax India gi education system India gi cinema ngasi bawda India gi heroine da Mary Kom na film kumanda na Priyanka Chopra na kumi se misrepresentation never it is a sign of discrimination other akoi gi oiba reality se phongdok na bi chance India gi political lied na socio cultural space about the PDM so now the question is racial discrimination the adai da hore so akoi gi future course of action se kamaina lakadagi haiba matamda madugi pluralistic reality to akoi na realize tor kanda akoi na ngasai khanjari badi kaino haiba matamda akoi da yauri ba racist psyche se masi akoi lokthu akanda 21st century gi yam postmodern oiba adugi yam democratic oiba concept amada conscience amada akoi gi miyam su makeup to andragadi akoi hanjan nanjan su ba crisis se laigani ba aduna hojik regional base oiba kudam oina se Indo-Gangetic plan gi miyeng dagi yengaga northeast pumba natraga se south pumba India pumba periphery natraga marginalized people to give feelings and aspirations and cultures to aware oidna khangdana India puri na khanba taragadi ngasa aina thamjaba pluralistic neutrality che gedong su lakpa ngamoi hajriba anna hojik luri poti okay diplomatically yamna akoi pangai hajin badi yai but we the people of India or we the people of Northeast still akoi cultural intelligent oite yam sena akoi se geotopographical reality ba of the masak mun khangdri aduna yam lusi south chatpa matana Manipur pankanda even se yamna phawba Amitabh Bachchan ba of the Mary Kom se Assam daini harini so all this ignorance sin akoi se akoi ga gi marakta lainari ba akoi habsida people marakta lainari ba lana unaba kai gumai he ka rogana anti national oi haibagumba aduna lairi ba poti karamba parameter da natraga karamba plan namada India ko leibaki magi la kadoriba constitution asige akoi na di haire federalism then howji modern kano da yengba matam da di federalism gi pot sida akoi na sangu matam da okay persecution haire aina am toina hajabdo persecution haire
Bangladesh 18 MPs then Hindu gi 18 MPs then 2 minister like was persecution hai still ekoi participation di kamai tawni adu Rajya Sabha se Council of States on top of kai every state should have equal representative irrespective of the size population adu lak adumaina lak pa natragadi hojiti masidi hanjan hanjan na thuani hajariba aduna hoji chomi I say victim or a October 1931 the Jesse Hatton Commissioner Census of India Matam the Gimana Haramasi invading Haramini Mama Saman. Then Honorable Supreme Court 2005 to Mohire Masidi it is an act of aggression hire. Other than La Iva Poti, I quite a Wajari Vedicano Bumadugi. I quite done as I quite MANPAC na Tamjari racial attack I would say all demographic equity lady but can see the identities the hey attack over say must you what from mama live in a course of action that I could now conjure but okay how you shy about the later I could people have the northeast people Manipurian lady but see the must consciousness something like how you like what next I would do Karino have a matam I could Karim the Houdri because Kainoma Hajage even the Kirby people Tripura people, they failed to learn or to study in their own mother tongue. She so a kang pay. Tripura nang asiba with the mama alone them like them pangjadri. Kirby sing the fangjadri. Must say as a NIPP coordinator oina, MANPAC representative oina. Because we love all the 220 dialects like Lemhodi was a koyam nuksije, Yamunanga say something like a chumi, a teddy mama alone mangre. So a koina that's saying Nangasagi humanity da yumpum obi but tataragadi. I bu tasena I gi marakta su amuk major community na kaya na pick community na mu discriminate we pot na su lady aduna commonality di higher kan the commonality ki khudong chaba lor amana amada amuk suppression to ba subjugate to gi pot na su lady banina adu khudimak ta gi nantu akanda not only India, Northeast as a whole, Northeast kaktagi amung yeng ba regional perspective ta yeng ba taragasu. Northeast kisu akoi discrimination or from all forms of discrimination agi akoi liberate tau jaba. Aduge hen federal oi ba potu akoi chanchan ba ta natragadi polarization, racial polarization, ethnic polarization hanjan na thokani. Aduna akoi na hojik lakadu naina gadori ba akoi gi kanodi wafam di karino haiba matumda akoi na thamjaningi ba di show ngasagi haibi kiba decision making da not only in ngasagi adult franchise da universal suffrage da both hada but nataba participation da taraushi kamai to yahandori which is having only yamung na khambiram ngani hana torban 600 population khak leiba taraugi participation ji akoi expect to ba yari bra ya de practically haibada di yam phajaba some 6,000 population gi miyamna assembly the MLA oiba se sungong ngamaroi the poni in such a situation akoi kamai to dra moibu participation to honi haibasini hen maru oi aina khanjabadati aduna karigumba whatever ideology whatever kaino se lakwa matamda yamna matamga chana draba medieval oiba racist conception se thadok piu aduga hen democratic oiba aru India gi preamble da yauriba sovereign socialist aru secular democratic republic ki conception da lakpa taragadi akoi khodimak loino tinba yani amana ningsing bigadabadi akoi se yamna pluralistic oiba nationality mayam pullaga semgiba nation ne na bu haininga su Union of India haibse union amane haibsidi always called okay Union of India bu hai siam meaningful oi bu hai ni masi kobi da ba phai haibani pluralistic society amni pluralistic country amni tonga tongan ba community me amna pulla sem ba lebang ni marmaduna masi gi unison se unity se kobi kan habne okay mathang chai oja Devbrata lakchani gi si khoi handaki sebi gi matang se da khoi north east ki miam se loi punjal north east miam angak phangna i ho se howi adu maru ina Manipur na ka hen amu ho bu su mali मसीगी एग्जांपल है तारगदी ngarang ngasiga Rajya Sabha gi television se live streaming YouTube ta tha matamda live chat ta wangang iba comment thare myam se Manipur da gi 90% hena thai hai tare ngarang ju ngasi su atop state sing da gi contribution yam nemi or probably physically yam leram badi adu khoi north east gi physically virtually yam na thawa yaw na Manipur gi se yaw gi mamim di tari maramuduna north east Manipur hari mayam se na unitedly handakti bill amagi mayukta khongjang changsan banina center na North East ki miyam sidi sigi shusida maruina koi moigi sentiment hurt to biaro moidi am sathibo community ni sigi swai sida koi changjel utaragadi yam chaun na defeat phangani haibagi lesson amal lorong ngani an khambi bara otherwise ozan nga sai ju takpi ki ba koi mongoloid stock sing si moigi significance yam na name ba even koi parliament bok masing yam da koi significance politically su kem yaw da ba adu manga to oi bani na irrespective of whether Congress or BJP rules in the center North East adumak sumo makal gi awa basi thengna duna adumak lainin khambi bara being a congressman kai having uza
Under the Northeast Congress Committee, Guwahati the Pampase, it is the Northeast Congress Committee, Manunga, Wapam Makane. Northeast is distinct from the rest of the country. Oinabi the Makta status, special status, some Northeast Kiwina. Okay. Lainaba, Kamba, agenda, Putoga, manifesto, Yago the Gaze, and the Yana Kane. Okay. I see high doctors in a hand. But in the context of high order, the public relevance, Karleva, Rajada, information Kadiawina, Mugul Samana chairman, Mama Sansu, Highman, Mana, one of South them, high country wapons. But Kanare was it. Congress and Paling, any government, Janata Dalna Paling, the Sing wapons, Kanaram Deva. And they keep 5 years kilo and dies the Mayam say, distinctly aware of whatever. Something's going to happen. Honest. Why the kind of talk the Rebeki Chingabase? Madumuni had the Manipurgi, Praza Singsi, Yam Sang, agitation, protester, Yam smart whatever, Yam Kangaba, Masi Yamna Tawhalaba, Itali, Towning Tawunate, Tawhalaba, and the citizen amendment bill Sisu, Manipur Praza Nuxibirum Tardi. Asukam Kari Wahali, me, Mam Soliba, me, Mam Mendes, Mangaliba, Tawing Kang, Sudana, family Yang, Lega the Mayama, Lambi the Kotuiba, Punuxibu Praza Nuxi. Pakundi Leroy, Haini, Manipur, India mainstream Gapai, diversity say, see democracy, the chaman of a balance like a secularism or equity, this is part of democracy. Diversity, Makal Sakmada Mayam, Chaman of Hag Pangba, recognition Pangba Samazado, Mangbaganda, India's union or Union is quite Punayam in a Bahavineva, say Lanzana, Marum Lanzan Tabiduneva, Punayam in the Dragadikanova. Maybe numbers of Pandraba, Aduga. Can also Nordisk sentiment. I think Minung City Power has day. Madu Bharat Kaibam Laka and a country national interest, Hadupa, Were in a lower saver. Adu Itardi, Hana Kaludum Maram Kagano. Tatarani Pantara, Tasahim, Mamaki, Posig against the Cape against the Mams, none of the Labaneva. Karigan sentiment, I'm understand of the not only central union government, not state government, Papa. Soy, Karatokani, Karatok, at the close of your Yani Muhaine. I'm sober, evolution of Chang is a Kayano. Prepare to the Brabhan. Killed out the Brava. I don't know, Queen Hajari Day. It is the racial insecurity Mala Ibse. City, Punamaki concern over time. I go to Kazadabani. Northeast Congress Committee, the Masi Kanavaze, Halaga, Yawi leaders in the Tampaka, the Winga. How come elderly people, secure people, leaders in the Smina Kanavaze? But this is one development. Labaks in a machine, not the weather woman, Congress Manung, see power in them. Yes, diversity characters in Mama, domination lava. Then alternative similarity. Any party they live, we fight to time. Irrespective of my party, I sagi originally OBI, I can't be caught. I give party, I background, the OBI. I have power is mine, me and my party doesn't power. Okay. But the fight only has to do. Okay. Okay, Apunba, Northeast Apunba collective position number the same home of the Hamlet, Matam Dipolo, Selapasita. One bonus question I was a Ranjan Laksharong Lenga Pai BJP and the key Matang Sita, internet shutdown Togiba, and Nasibu resume Tonaba initiate over Head Semester the Pondopiri, Hojipogudi, Yana Busuyorum, the studio, the Lebanina Yarabzala, the Hungry, Carfi Handokre, the Atopa Kongjang Mayams Handokre, Aduga Lambiting, Mokonam Handokra Banina. So as the Laksharing is Anobalenga Lak Puchitagi, Om Lak Suboina. MUgi irang da anirag July gi tarik kundina kumari pauba ma aduga September gi tarik kumatu dan kumanga pauba anirag mangani internet ban to ki handak chumangani to ne dunga sidi handokar ni habi wakum nungai paum ditare maji akoi record su to thamni habi wakum plebini so ai su record thamdor bramiam wahali se karigino asam to su sirian kan makhongjik jangsali asam to su ngarang ga su moi internet ban to de northeast ka te mafum to khongjik jangsali kanam to internet ban to de koi manipur to ri kaino plus even manipur da labor tv channel satellite tv channel singsida su makal gi koi pau sing dharna na chingbagi mayam atopa public ta insight to gada visual sing hapa yaro hedna koi dm imphal west naga notification thoga already akoina khangjar gal leiraba akogi cable television regulation network act 1995 makha da koi cable tv ji lingini modu follow tawjar ga lingjar bani modu section 19 jo khangje section kulum doi ni leirje kulum doi mak palan daro koi thobak pangthok jarini tarama pan remind tor phai ba koi harassment pibne lobby da bara kari wa khun thamni ten thamber masi kaino ne akogi lamse yamna volatile oiba adana
piriba social networking gi mayam aduga cable gi leriba media circle se masi sometimes koi kare hani yamna taba dungai taba abusing oiba language sinner ga thar ai koi makta da su phanam thare okay adugumba singdu tor kanda di amaga amaga saugna raga social turmoil ama tholkadra haibagi mi paiba leibagi ni na advaina love you aduga tasengna democratic form of government ki leriba fourth pillar se koi ata kano to namdhabagi wanate sometimes social media Manipur ki in general yang view afaba positive side ta aduga system amada ekoi educate to word di fob aduna to provoke torga to bu mayam lei maduna achak ko mai da gi hakadra haibagi ekoi gi kijaba leibagi ne aduga not in particular press ka dagi cable tv ga se namjan bagi wadi nate aduna positively love you ado ya akoi gi mi sing sinari user kangu sina kitang civilized wena yauge ba nate ko yam more civilized yam yoga sai hai rai sabha da fazana khumbu ngami do adu maina positively season abi ragadi okay matam de polo le no zade bro ko thanga pere line amadu lo sambiro madu episode to ngai ne all in the level so da kaloge union government da hai republic tv se mana to si 1% of bhad de to ana ko samile to riba ma ke inquiry sen ma tv program for maharashtra to riba ma ko idhar to si 1% bhad de we are very disciplined kaloge media house ne advance okay yam discipline web ne aduga miyam so dum discipline lei na koi social media internet se dum sinum dum mali but sometimes mi khrade dum yom dum mali adubu koi internet se koi ano koi media me am si marta ham da koi haine si cinema mathang radio ham da newspaper lere printed media adu mathang da cinema fir radio adu mathang da koi television adu ano internet sang pasina internet se koi mayam koi hai new media hai अनुभव मीडिया हाँ नले नंबर्स की खेना बनी ना अदर न्यू मीडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स अम खंगनी नसाई की लान एब्यूज तौर पे इंडिविजुअल लेवल दे इंडिविजुअलाइजेशन की स्कोप अम यारो को से मरम दना मधुसु न्यू मीडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स नि हाई दुना कोई ना तुम लोग भी बदी फगने तो मियाम नसो कोई इम्पैक्ट भी की प्रोग्राम का सी लाइव स्ट्रीमिंग तो व्यू है कोई लाइव स्ट्रीमिंग तो जरूर क्या कोई पूरा ऑनलाइन ऑथोके बोग ले रबने तो ऑनलाइन ऑथोके है तारगदे तो ने समाइन इंटरनेट बैन तो तारगदे कोई ऑनलाइन ओइबंग मोइदुनी मरम दना ऑनलाइन ऑथोक नगे दम ऑथोक तन ऑथोक पंगम नगे दमकता मियाम नसु फजन इंटरनेट सिजन बिरो लेंगांग नसु रिकॉर्ड तो गायबगी टाइप तो ने कोई इंटरनेट बैन तो बिसि तो बिदर बन सिंजरी ऑन देनो ngasi मनु नगे तरम से मतंग साइलो सिंजरी ngasi तरम सिदा ओजा देवव्रता ओजा लांचा अमदी ओजा रंजन लिंग बिरक ngasi तरम सिब थवा हैप्पी खेबा अमदी मपुंग फान गे तमता ओजा हुंबो अमुखना था जो फनुचरी अप्रिशिएट योर जॉइनिंग मसन ngasi मनु हुनगे तरम ngasi के एडिशन से करम तो बि बगे को खान बिरप यागनि कोई मेल आईडी impactvnews@gmail.com नत्रगा कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impactvmanipur दा जॉइन तो बिरका कमेंट अमदी फीडबैक था बिरप यागनि well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kurumjai